Haho na wagagu ithiete na mbere na kugumira matora ma Ng'ata Barkoi Transmara ya muhuro kurumirira mbara iria ikoretwo igithie na mbere iria icungireirie ikuona hathara. Akiaria igongona-ini ria mathiko ma ndereba umwe uria woragirwo na njira ya kuhurwo rithathi ni ekinaĩ, munini wa gavana wa kaunti ya Narok Kiprono Koech niwe mutongoria wa ica ikuhi kuria kugia na thayo matura-ini maya. What we just request is that we all have peace katika hii Ang'ata yetu ambaye sisi tunapenda, and it is very fertile. Hii Ang'ata nafikiri mahindi ndio inaiva hapa vizuri. That is why factory imekuja. Kiprono arauga thirikari neguthie na mbere na firigiceni ya gutigirira thayo ni wacokereria na andu aria mathamite kwao macoke. It has been the topic of this country for the last 1 week that kuna vita iko Ang'ata na watu wanauliwa kiunyama kwa barabara. Hiyo ni kitu haijaifanyika. Tunasikianga hii maneno kule Baghdad, kule Iraq. Sio Ang'ata, ifai kuwa Ang'ata. Ilikujaje mpaka ikafika hapa Ang'ata? Thirikari nerika kwanirira kafyu matura-ini matiganite niguo kugeria gucokereria thayo na kuhitana na aria maracangira unyamu uyu guthie na mbere. Oho thirikari ni umbete kamiti ya andu 120 kuma nduriri iria cikoretwo cigiukanirira niguo mateithiririe gwetha kihonia gia gutura. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni Wanjihia.